ni hirya no hino mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ni ku mutekano, politiki na diplomasi, ibivugwa, ibitangazwa ndetse n'ibikorwa, nibyo tuba tukugezaho aho uri hose mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe, nta yindi mpamba babasesekaranyeho uretse amakuru. Njye ndi Fagi Kayinamura kuri mikoro, ariko kandi reka mvuge ni nta yindi mpamba tubasesekaranyeho. Impamvu nuko ntari njyenyine, Bwana Nsanzimfura Jarimura kano ku kandi turi kumwe hano muri studio. Turaje ngo tubabwire byinshi bigezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse n'andi makuru agezweho mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ntabwo byoroshye, byatunguranye cyane nyuma y'uko mu ntangiriro, ubwo abantu bacu rwose bambwire niba nibuka neza, mu ntangiriro za Werurwe, ariko byari tariki 18, ni hagati mu kwezi, M23 yakiriye intumwa y'umukuru wa Loni, Bintou Keita. Ntabwo ari Bintou Keita, intumwa y'umukuru wa Loni, Bruno Remaki. Yego, imwakirira hano i Goma. Ibyo baganiriye byabaye ibanga icyo gihe, kandi uzi uburyo Loni ibanye na M23, kubera amaraporo igenda isohora ngo abasivile magana ngahe, ngo iki n'iki, ngo inzu zatwitswe, ngo ubugizi bwa nabi, byose ibyo baganiriye byaje kubibanga. Ku munsi w'ejo twiriwe tugaruka ku nkuru ya Bintou Keita, tuvuga ko ashobora kuza kunyarukira i Goma, twiriwe tubibabwira rwose. Kera kabaye rero yahageze. Umeze ute Bwana Nsanzimfura? Igitondo cyiza Bwana Fagi Kayinamura. Umeze ute? Meze neza cyane. Batereye yangu kabisa. Abakunzi bacu rwose bari, turabizi ko baba badukurikiye gatanu ku kandi. Tubifurize gukomera kandi n'abatameze neza. Ikibazo cy'igihe rwose Imana irahari. Ni ikibazo cy'igihe. Yes, hanyuma twari dukomoje aya makuru ya Bintou Keita i Goma. Turaje turayatindaho. Mbona yasesekaye i Goma n'indege ya private. Nabonye ifoto ya Bintou Keita na Joseph Kabila Kabange. Iragutungura Bwana Jarimura. Kabila yabonanye na Bintou Keita. Yego. Bahuye rwose. Bahuye. Hari n'amakuru menshi cyane ari kugenda agarukwaho, avuga ko MONUSCO yaba ifite ukuntu noneho yatangiye kubana na M23, ariko bigizwemo uruhare na Kabila. Iby'ubufatanye bwa MONUSCO na M23 mu kurinda umutekano w'abaturage biri kuvugwa, urabivuga iki? Yego, byaba ari ibintu byiza cyane, kuko M23 noneho yabigaragaye navuga nk'iri gutanga umusanzu ufatika mu kugarura amahoro ndetse no kubana neza n'imiryango. Yego, turaje tubigarukeho rero uruzinduko rwa Bintou Keita, intumwa ya Loni. Yego, urumva n'umuyobozi wa MONUSCO. Yego, yasuye rero M23 hari i Goma. Uruzinduko rwe hano i Goma ruramara iminsi ngahe, rugamije iki, ni iyihe ntego rufite? Turaje tubigarukeho, turakubita tubangura turebera hamwe ibyo gutakwa SADC, ingabo za SADC. Hari habanje kuvugwa ibyari bikuye mu itangazo igisirikare cya Afurika y'Epfo cyari cyashyize hanze, bivuga ko rwose bwa mbere bagiye gucyura abasirikare babo, ariko ni igisirikare cya Afurika y'Epfo. Ese koko hatashye ingabo za Afurika y'Epfo gusa, cyangwa se abagera kuri 700 batashye nabo muri SANDF, cyangwa se n'igisirikare cya Malawi na Tanzania baba batashye? Turaje tubigarukeho n'urugendo rwabo uko rwagenze. Yego, turabifite hano byose, uko baturutse i Goma bakagera i Chato. Yego, abenshi bari kwibaza batese Kinshasa izemera guhagarika inkunga yose igenewe FDLR no kuyirandura? Biragoye. Ariko hari ibiri kuvugwa kuri iyi kuvugwa, ndetse hari n'ibyagiye bigarukwaho. Hakurikiyeho iki nyuma y'uko AFC M23 yashyizeho guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru. Ese ninde? Turaje tubyinjiremo. Majyaruguru y'Amajyepfo. Hanyuma turababwira ibyo nabyita ishyano rya Gashyantare ryagwiriye abasirikare b'u Burundi. Ni ishyano rya Kamena. Ni rya Gashyantare ryimukiye Kamena cyane rwose, kuko Ndayishimiye yimyoje byamurenze. Ko nabonye bahuye n'akaga Kokipa bizamugora. Bakubititse
ku rwego rwo bakubiswe na yabo ibintu birakomeye. Sud Kivu rwose twirwaneho na M23 bongeye kuvugutira umuti FDNB cyane rwose yigize akara kajya imbere y'imirongo y'urugamba, hanaguye abasirikare benshi b'u Burundi banakomeye, harimo ndetse na FDLR ndabona iri kurira yo kwarikishwa ko yatakaje turabyinjiramo cyane. Hanyuma ikindi tuza kuba dukomozaho mu by'ukuri Human Rights Watch n'umuryango uharanira ngo uburenganzira bwa muntu, urumva uyu muryango rero wagaragaje impungenge ku kubuza itangazamakuru gukora inkuru za Joseph Kabila Kabange cyane rwose. Bari kuvuga ko ngo Kabila ari umugambanyi, turaje tubigarukeho nabyo tubive imuzi n'umuzingo. Abarimo n'abakozi b'Imana barashinjwa gushaka kwivugana Perezida Tshisekedi, ariko kandi ubwo havuzwemo na Joseph Kabila yego n'abandi bambari be, ese n'ibiri inyuma ya Joseph Kabila byo dushobokera turabigarukaho. Hanyuma tubabwire uko byagenze ku bapolisi bari bafunzwe na Wazalendo hariya Uvira, yego rwose yihutirwa tugezeho tubive imuzi n'umuzingo. Hanyuma turasohoka, yego turaza kubabwira andi makuru akomeye cyane. Turaza guhera mu gihugu cya Kenya, yego mu baturanyi bo muri Kenya. Yego abanyakenya rero bari mu myigaragambyo. U Rwanda hari umupaka ruhana oya ntawo, gusa turi mu muryango umwe na Kenya. Yego turi muri EAC. Yego aha muri Kenya rero abanyakenya bari mu myigaragambyo. Turi mu burasirazuba bwa Kongo, ariko tuze kubabwira ari kuva muri Itombwe, muri sekiteri ya Itombwe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Yego ngo umuyobozi w'iyi sekiteri ya Itombwe rwose ngo yakoreye muri ako gace akantu kadasanzwe. Turaza kubigarukaho. Ubundi inkuru zo muri Kivu y'Amajyepfo zose turaje tuzinjiremo n'imirwano ikomeye cyane. Yego nakubwiraga muri Kenya abanyakenya rero bari mu myigaragambyo isaba umuyobozi wungirije wa polisi kwegura. Ese ni kuziye mpamvu turaje tubyinjiremo. Turanaza no kubabwira rero hari umugabo n'umusore wishwe yicirwa muri gereza. Yego Ruto yahise asohora itangazo yamagana aya makosa polisi yakoze, kuko bikekwa ko ngo biravugwa ko yaba yarishwe n'inkoni. Ubwo rero imyigaragambyo imaze iminsi muri Kenya iramagana ubwo bwicanyi bwakorewe ngo impirimbanyi. Yego turaje tubyinjiremo. Turaza no kubabwira rero andi makuru akomeye cyane. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yongeye kwigamba ubushobozi bw'intwaro kirimbuzi afite. Azigamba anazivuga ingufu za nucleaire, yazigambye anazivuga amazina rwose. Yego turaje tubigarukeho. Ni nako mu Buhinde amakuru aturukayo ntabwo ari meza cyane, kuko indege yari itwaye abarenga 240 yakongotse irashya burundu, yahiye bya burundu. Yego ayo yose turaje tuyapfuye bangahe turaje tubigarukeho. 5 rero bwana Nsanzimfura tubaye ikaze. Tunabibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa se abone kuri KTV News, nta handi ubundi bindi nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Bwana Nsanzimfura, reka duhere ku ruzinduko rwa Bintou Keita hanigo. Ubundi first of all kugira ngo Bintou Keita agere i Goma, yego urabyibuka ko M23 yabanje kwakira intumwa y'umukuru wa Loni. Yego urumva ubuyobozi bwa AFC M23 bwakiriye intumwa yihariye yungirije y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bruno Lemarquis. Ubwo ni umunyamabanga mu by'ukuri. Ubwo ni nk'intumwa ya Bintou. Yego ni intumwa ya Bintou Keita yarabanjije iza hano mu mujyi wa Goma yohereza intumwa. Ariko uyu Lemarquis unasanzwe ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya Loni. Yego muri Kongo biragaragara ko kimwe mu bikorwa byabangamiwe cyane ni ibikorwa by'ubutabazi. Yego nubwo wenda hari ababeshya ko bashaka gutanga ubutabazi babona impamvu bakumva barabyishimiye ko iyo mpamvu ibonetse. Biragaragara bijya bigaragara kenshi. Yego noneho ingingo ubwo icyo gihe uyu Lemarquis yari yakiriwe na Colonel Nanga ndetse na Perezida uyu ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na Bertrand Bisimwa Igoma na Perezida byari ku itariki 18 Werurwe. Urumva amezi 3 deja arihiritse. Noneho ubwo urabyibuka ko abantu bacu batubaje batese ko mutubwira urugendo rwa Bruno Lemarquis hano i Goma. Mu by'ukuri ingingo zikuye mu biganiro bya Lemarquis n'abayobozi ba AFC M23 byibuze zamenyekanye. Yego twababwiye ko bitamenyekanye. Tubwira ko igishoboka
ari uburyo ibikorwa by'ubutabazi byakomeza mu bice bigenzurwa n'abarwanyi ba M23 cyane cyane mu mujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ni bimwe mu byo baganiriye. Nawe ubitekereje wasanga ari icyo ngicyo. Gusa nta kindi kigeze kivugwa ku rugendo rwa Remaki hano i Goma. Yego. Hakurikiyeho rero ubwo M23 yamaze iminsi nakira abandi bayobozi bagiye batandukanye, abo mu ihuriro Senko, abo ni nabo abanyagihugu noneho nyirizina. Yego. Ubwo rero urugendo rwa Remaki rwasize tutamenye nyirizina ikibanzweho cyangwa se cyaganiriweho, rukurikiwe noneho n'urwa Bintou Keita. Yego. Hano mu burasirazuba bwa Congo wabonye rwose indege kuntu yaje, niho yadeployinze ku kibuga cy'indege cya Goma. Yego niho. Birashoboka se ko indege yagwa ku kibuga cy'indege cya Goma? Ari private. Birashoboka cyane kuko ni nako byagenze magingo ya ngaya. Rero ngira ngo urabona aha ngaha yakirwa anarinzwe cyane. Bintou aba bana bakomeye. Ariko abantu bari bazatese urugendo rwa Bintou Keita i Goma kwakirwa n'abayobozi ba M23 kuganira nabo nibi raporo bimaze iminsi bisohoka bihindanye isura ya M23 kandi ibyinshi bitangazwa na MONUSCO. Yego. Na Loni. Magingo ngaya uyu Bintou Keita yasuye umujyi wa Goma ku nshuro ya mbere. N'ubwa mbere. Ni nyuma yuko yohereje iyi ntumwa Bruno Lemarquis. Yego. Uyu muyobozi rero Bintou Keita n'ubwa mbere asesekaye mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na M23. Ariko ntago ari kuva Goma yaba ahubwo cyangwa se kuva Bintou Keita yagira ate yajya kuri uyu mwanya. Ni kuva M23 yawufata uyu mujyi kuva mu mpera za Mutarama. MONUSCO yasobanuye ko Bintou Keita yaganiriye ikiganiro n'abahagarariye AFC M23. Ni ikiganiro cyari kigamije kumenya uko umutekano uhagaze ndetse n'ingaruka intambara yagize ku baturage mbere yuko ageze ijambo ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano tariki 27 Kamena uyu mwaka. Yasobanuye ko kandi muri uruzinduko ngagiye kumaramo iminsi 3 mu mujyi wa Goma, uyu Bintou Keita azanaganira n'abahagarariye AFC M23 yego ku nshingano z'ibanze z'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni zirimo kurinda umutekano w'abaturage. Ubusanzwe AFC M23 nticana uwaka na Bintou Keita bitewe nuko yagiye abogamira kenshi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ubwo yasobanuraga rero uko uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa mu gihe intambara yari ikomeje. Ibi nibyo byakomeje nyine guteza uruntu hagati ya Bintou Keita na M23. Iri huriro kandi ryanamaganye ingabo za MONUSCO ubwo zarekuraga zimwe mu ngabo za leta ya Congo FARDC zahungiye mu bigo byazo mu mpera za Mutarama, urabyibuka, zikajya guhungabanya umutekano w'abaturage muri uyu mujyi. Ibi rero byagiye bibagatotse. Ubu byaganiriwe cyangwa se muze kuko n'uruzinduko rw'iminsi ngahe 3 mu biri buganirwe cyangwa se bwanweho n'iriya saga iraza kugarukaho cyane. Kuki mwarekuye bari aba FDLR n'intwaro? Kuki ingabo za MONUSCO zarekuye abari abagizi ba nabi n'ibikoresho? Yego. Bakaza guhungabanya umutekano. Kuki muhora mudushyiga icyasha mu nama zigiye zitandukanye New York hehe na he muvuga ko nitwe tubangamiye umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo? Mwe mu birebesha amaso murabona umutekano uhari mugeranyije n'uwari uhari ubwo guverinoma yari ifite Goma mu biganza. Yego. Nawe baramusaba kureba. Najya kuvugisha ukuri arabasa nk'unyomoje ibyagiye bitangazwa na raporo mu maraporo agiye atandukanye yagiye asohorwa. Bigaragare ko Bintou Keita nubwo asa nkaho yishimiye kuba yakiriwe i Goma cyangwa se bisa nkaho azi ko yishimiwe, ariko harimo amacenga. Ntago waba usize ukomeje kunsiga icyasha ku ruhando mpuzamahanga ngo uze duseke icyo gihe ngo umbwire ko iyo nseko ntambereka. Yego. Gusa Bintou Keita buriya nawe hari ibyo ari butangaze. Mbona rwose yazanye n'indege kuko yego ya kajugujugu igwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Yahita yakirwa nyine n'abayobozi ba M23. Magingo y'anga rero kugeza ubu ngubu abamwakiriye ni bande? Abamwakiriye ni Kone Nanga, Bertrand Bisimwa. Yego. Hari n'undi umwe wamwakiriye ntamenye niba ari guverineri sinzi, ariko nawe yari ahari, ndetse n'abandi basirikare ba MONUSCO bari bahari batonze umurongo rwose bamwakira. MONUSCO yuko imaze iminsi ifashije igisirikare cya Congo. Bamwe mu basirikare bari hano i Goma
barafashwe barafunzwe barabaye imfungwa yabafashije gutaha cyane, niyo yakoze igikorwa cyo kubasaka bava mu makampu cyane. Croix Rouge bari badeplasa hariya Kinshasa nyuze hariya mu bice bya Beni, ariko mu bigaragara nta rundi ruhare rwa ikindi. MONUSCO uburyo yagiye ivugwa, ibyo yagiye ivugwaho akenshi ni ubugwari. Kuki hari igihe urugamba rwabaga rukaze tukabona indege za MONUSCO ziri kudeployinga ibikoresho, twagiye tubibona, twagiye tubona ubufatanye bw'ingabo za MONUSCO ndetse na FARDC. Twagiye dukangishwa Operation Springbok ubwo haberaga intambara hano mu bice bya za Kimoka wegera Sake, hashyizwe amabariyeri ya MONUSCO bakangisha ngo Operation bise ngo Springbok yo gusubiza inyuma ibitero bya M23. Ariko kumva ibyo byose ni kenshi bagiye biyemeza gufasha. Kiragiye M23 yari yacanye umuriro nabo wenda bashaka gukora self defense kugira ngo bataza kugirirwaho ingaruka, kuko babonaga ko M23 ishobora kuza kubarakarira igakora udutendo cyane. Ariko se Kanyabayonga se niko byari bimeze? Reka MONUSCO se ntiyagaragaye, nta bikoresho bya MONUSCO byagiye bideployingwa hariya Rwindi. Kandi ikindi, icyo gihe byari mbere yuko ayo isaba MONUSCO gushyigikira ingabo za SADC, kuko byageze aho MONUSCO isabwa gutanga ibikoresho kuri SADC kugira ngo babashe kurwanya M23. Ibyo rero ni bimwe mu byo ubundi ayo M23 akabaye baza MONUSCO kuki byagendaga gutyo, kuki baje. Ubutumwa bwa MONUSCO bumaze imyaka myinshi hano muri Kongo, hejuru ya 20 urumva nta na hamwe umunyekongo ari kombwa gatuza ngo avuga ati dufite MONUSCO turatekanye. Barapfa aho gusanga MONUSCO bibereye mu butukuzi bwo mu y'agaciro, nabo usanga ubusahuzi babuvugwamo, urumva. Nubwo hari ibice bagiye bavamo nko muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Uvira, MONUSCO zariyo zaratashye, urumva. Rero ni bimwe mu byo M23 ikwiye kuba yaganira magingo yangaya. Rero magingo yangaya si ibyo gusa bari buganireho, kuko mbona n'abasesenguzi batangiye kugaragaza iyo ikizanye cyane Bintou Keita harimo kuba yabaje kumvikana na M23 ku ngingo y'abasirikare b'umuryango w'abibumbye boherejwe kubungabunga amahoro muri Kongo, baheze mu mujyi wa Goma, bafashwe gutaha nk'uko SADC byayigendekeye. Icyo nacyo kiri mu biri bwigweho. Ntabwo ari ikibazo cy'umutekano gusa kiri bwigweho, ni no gutaha kw'izi ngabo za MONUSCO nacyo kirari, kuko M23 ivuga ko idakeneye ubufasha bw'amahanga kugira ngo icunge umutekano wabo. Ati twebwe ubwacu turihagije. Ati rero byaba byiza na MONUSCO ibaye idafatwa bicaye bagasanga MONUSCO yindi kwiye gufatanya na M23 mu kurinda umutekano w'abaturage, kuko ubutumwa bwa MONUSCO bwo muri Kongo sinzi igihe buzarangira. Birashoboka kandi kuko MONUSCO nta nubwo yabura, ariko byibuza abasirikare bakagabanyuka. Ni benshi magingo yangaba bazanye abandi bavuye mu gihugu cy'Ubuhinde, kuko aba ni abaje kurwana. Hari abandi nta n'icyumweru gishize bavuye mu gihugu cy'Ubuhinde ariko bazanywe mu bice bya Ituri. Aba baje kurwana ntabwo baje kurinda umutekano, kuko ntekereza ko ngo baje kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro no kurwana. Barwanya ndetse si barwanye se, baje kurwanya ndetse muri sihoze tubwira Operation ya Springbok. Operation barayivuze ntibayikoze, ariko bari bayiteguye nase byibuze bigeze wumva bayinje. Ni ukuvuga ngo ntabwo bayikoze. Hari ibice byabiraga imirwano twumva ko hari ingabo za MONUSCO. Hari n'indege zagiye ziraswa, amadrone yatataga ibirindiro by'ingabo za M23. Ibirindiro bya M23 byari byarazonzwe ubutasi bwa MONUSCO nibwo bwakoraga. Ndetse koko niba bari baje kugarura amahoro, isohora amatangazo mu bice byo muri Masisi hano za Mweso, ivuga iti yamagana MONUSCO, ivuga iti hari indege ziri kuza hejuru y'ibirindiro byacu zitata. Uri kumva? Hari n'izagiye zigira gute ziraswa. Nese niba koko kurasa MONUSCO ni urabizi ni bigize icyaha. Ni icyaha gikomeye cyane. Nayo iyo yabikoraga gutyo yaracecekaga, ntabwo byageraga gute, ntabwo byagabireje kubera ko nayo byabaga ari icyasha kumva ko iri gukorana na FDLR cyane. Urumva gukorana na FARDC gufasha Tshisekedi kurwanya M23, nicyo gihe tayaro watangiye kwisigaho deja ni icyasha n'ubundi, kuko Tshisekedi ubwe nawe cyane. Nuko uri muri crew y'aba genocideri
basize bayakuye igihugu cy'u Rwanda. Magingo ngara icyo mvuga ko MONUSCO n'ubundi inayo yari yarwanaga niba koko yarije kugarura amahoro, ntabwo abasirikare ba FARDC bayihungiyemo mu bigo byayo bagera ku 2,000 yari kurikuramo 800 bagahungabanya umutekano muri uyu mujyi, ahubwo bari gufasha M23 kurinda uyu mujyi ku buryo nta n'umwe wari kuduta ku mutekano muri uyu mujyi. Ariko ibyo byose twarabibonye kandi MONUSCO yari ihari, ntigeze ifasha M23 kurinda. Ikindi M23 yagiye yihanganira no MONUSCO kenshi kuko ntiyari burase muri iki kigo, ntiyari donc nyine M23 yihanganiye MONUSCO ndetse na SADC pe yarabarwajije kuko M23 ishaka rwose yari bukore nayo cyane, yari bubahitane kabisa. So reka tuze kureba iminsi 3 ni myinshi, shaka kuza gusiga oya hari byinshi biri bugende bivugwaho, ndetse ari n'amakuru avuga ko ashobora no kuganira na Kabila no mu buryo bweruye. Hajya hagaragara amafoto yonyine ariko ntihagaragazwe neza ibyo baba baganiriyeho, ariko bashobora kuganira rwose. Biraza kuba bimenyekana, ntibize kutubera nk'ibiriya bya Remarque kabisa, bya Bruno Remarque. Tuze kumenya noneho ngo baganiriye iki, ariko utazo kumva ngo Remarque nta kintu cyavuzwemo kenshi. Remarque ahubwo yabaye navuga inzira yaharuye kuba Bintu Keita ageze mu mujyi wa Goma. Nanone kuko ntabwo ari uruzinduko, biba agaragaza ko nta kibazo wagerayo. Ntabwo ari uruzinduko rwari niko byagenze, ntabwo najya kure yawe. Hanyuma tugaruke kuri raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch ishinja Kabila, ishinja Joseph Kabila. Ibyo gutaha kwa SADC byo ntibikiri inkuru, gusa nabyo turaje tugira gute tubyinjiremo. Human Rights Watch iragaragaza iki? Yagaragaje icyo yise impungenge ngo kukubuza itangazamakuru gukora inkuru za Joseph Kabila, sino gushinja Kabila. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu HRW cyangwa se Human Rights Watch wagaragaje ko uhangayikishijwe n'icyemezo cyo kubuza itangazamakuru gukurikirana ibikorwa by'uwahoze ari Perezida Joseph Kabila n'ishyaka rye rya politiki PPRD nk'uko byatangajwe n'inama nkuru ishinzwe itangazamakuru CSAC. Uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uvuga ko iki cyemezo gishobora kugira ingaruka mbi. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe ahagaragara kuri wa gatatu tariki 11 Kamena 2025, Human Rights Watch yemeza ko itangazamakuru rifite uburenganzira bwo gutangaza kugaruka k'uwahoze ari umukuru w'igihugu, nk'uko abaturage nabo bafite uburenganzira bwo kujya impaka ku ruhare rwe muri iki gihugu, muri iki gihe igihugu kirimo. Itangazo rya Human Rights Watch rigira riti abategetsi ba Congo bigeze kwihanganira kunengwa na rubanda kabone n'ubwo babaga batabikuye ku mutima. Uyu munsi ibibujijwe byashyizwe ku bitangazamakuru birakomeye. Abanyamakuru bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo kugira ngo bagaragaze ukugaruka kwa Joseph Kabila, kandi rwose abanyekongo bafite uburenganzira bwo kujya impaka ku ruhare rwe muri iki gihugu. Ati abayobozi bagomba kumenya ko kubuza itangazamakuru gukora amakuru kuri Joseph Kabila bishoboka ko bizagira ingaruka bitandukanye n'uko byari byitezwe n'ubundi mu buryo bwo ndabivuga gute, gukururira abantu, ngo mu buryo bwo gukururira abantu gushaka kumenya ibyo wahoze ari perezida wabo. Ati ni ukubabuza kumva, ati rwose ni nko kubabuza uburenganzira, kubuza abantu kumva ibimaze iminsi bivugwa ku wahoze ari perezida wabo. Ubwo rero itangazo rikomeza rigira riti Joseph Kabila yayoboye Congo mu gihe cy'imyaka 18 nyuma yo gusimbura ise Laurent Désiré Kabila wishwe muri 2001. Ubuyobozi bwa Joseph Kabila bwatumye hagerwa ku iterambere rigaragara, ariko busigwa icyasha no guhonyora uburenganzira bwa muntu. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'abanyamakuru bo muri Congo kwa gatanu ushize ryamaganye icyemezo cya CSAC
cyo kubuza itangazamakuru gutanga amakuru ku bikorwa bya Kabila n'ishyaka rye rya PPRD ubwo yari amaze hafi ukwezi hano i Goma, aho yari yatangiye kugirana ibiganiro ngishanama n'abaturage, abanyamadini, abayobozi gakondo, abayobozi b'inyeshyamba ndetse abahanga muri politike ndetse n'abandi. Yego. Byumvikane ko Human Rights Watch yo ni nko kubuza Kongo uyu mujyo yatangiye wo kubuza ibitangazamakuru gutangaza amakuru yerekeye Joseph Kabila n'ishyaka rye. Bati ni gute mubuza abaturage kumenya amakuru y'uwahoze ari perezida wabo? Bati ntibyumvikana. Bati rwose ibi ni ukubabuza. Mu by'ukuri urebye imvugo bakoresheje bavuze bati umuntu wayoboye igihugu imyaka 10 n'ingahe, abaturage bayo batazi amakuru ya 18 imyaka myinshi cyane uwahoze ayoboye igihugu. Ntabwo Human Rights Watch ibyumva. Hanyuma indi nkuru twakwinjiramo, amakuru yo ni menshi ariko reka turebere hamwe noneho itaha ry'ingabo za SADC kera kabaye. Twari twavuze mu ntangiriro za Gicurasi, twari twavuze ku itaha ry'ingabo za SADC, ariko haje gucyurwa ibikoresho ibyiciro bingahe? 7 byasize hatashye amakamyo agera kuri 268 yambutse ava i Goma yambuka Rubavu yerekeza Chato muri Tanzania. Ariko kandi ibi byose abantu benshi bari baje batese ibikoresho byo biri gucyurwa, batese ibikoresho byageze i Goma bite? Urumva? Bataho ntihaba harimo n'ibya FARDC biri gucyurwa mu buryo tutamenya. Yego. Ariko mu bigaragara ibikoresho byari byinshi magingo ya ntega twagiye tubivugamo kenshi. Ntabwo ibikoresho SADC yazanye ari byo yarwanishije. Yego. Ahubwo hari ibindi byagiye biza. Wibuka ibyagiye bibura, byagiye bifatwa na M23. Ni byinshi pe. Nuko mu gihe yari ihari iyo hageragezwaga inzira z'ikigendwa, ariko bakoraga icyo bita ku deploying ibikoresho cyane igihe urugamba rwari ruhinanye za Sake. Yego. Makuru avuga ko ari ibikoresho byinshi byazanye. Nubwo ikibazo rero ntabwo cyabaye ibikoresho, habaye ababikoresha. Yego. Iyo M23 bahitana rwose kabyitwarira. Noneho hagezweho rero gahunda yo gucyura gusa bari babitangaje n'ubundi, nubwo bari batubeshye ko bishoboka ko Gicurasi yarangira gucyura ibikoresho n'ingabo bisoje, ariko niba muri Kamena ingabo za mbere zicyuwe ukuyemo zira zaherekeje ibikoresho, niba muri Kamena hacyuwe 700 ku ikubitiro tariki 12. Yego. Urumva deja ku kwezi gushaka kurangira, niba nabwo bizatwara igihe nka kiriya cy'ibikoresho, birashoboka ko kwezi nako kwarangira ingabo zitarashirayo. Gusa ku ikubitiro bijaje batwara abagera kuri 700 banyuze mu Rwanda bataha. Yego, ni icyiciro cya mbere cy'abasirikare barenga 700. Uyu muryango wa SADC wari wohereje kurwana mu burasirazuba bwa Kongo bacyuye banyujijwe mu Rwanda. Ni mu gitondo rero cyo ku munsi w'ejo nibwo imodoka zari zitwaye aba basirikare zinjiraga mu Rwanda ziturutse mu mujyi wa Goma, aho babagamo nyine mbere yo gutangira urugendo ruberekeza iwabo. Bisi zigera kuri 14 z'amaritiko nizo zari ziherekejwe na polisi ndetse n'ingabo z'u Rwanda, nizo zanyuze mu Rwanda zitwaye aba basirikare ndetse ibikoresho byabo bwite ndetse na bimwe mu bikoresho byabo bwite. Ibikoresho byabo bwite, ubwo ni ukuvuga ngo ni imyambaro yabo n'utundi tuntu twabo. Bose hamwe ni 742, barimo abanyatanzania 255, abo muri Afurika y'Epfo 249 na 238 bo muri Malawi. Kumva icyo kintu? Yego, nibo muri nibo bose hamwe 742. Byitezwe ko rero aba basirikare nyuma yo gusohoka ku butaka bw'u Rwanda bakomereje Chato muri Tanzania, banyuze nyine Rusumo, ku mupaka wa Rusumo. Abanyatanzania bahavuye berekeza Dar es Salaam, bava hano Chato berekeza nyine Dar es Salaam. Mu gihe abanyafurika y'Epfo nabo bari wite bakomereza hariya nyine Pretoria, abanyamarawe nabo bakomereza iwabo. Ariko barahakurwa n'indege hano Chato, kuko buri gihugu cyohereje indege hano Chato zigomba gukura abasirikare bacyo
hano. Igisirikare cya Afurika y'Epfo SANDF kuwa gatatu urabyuka cyatangaje ko abasirikare bacyo bazakirwa na Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu ngabo za SANDF. Ndetse amakuru aranavuga ko kuri uyu munsi tariki 13 Kamena ngo saa sita z'amanywa aribwo bari bwakirwe. Rero SADC yari yatangiye gucyura izi ngabo zayo nyuma yo kuva ku itariki 29 Mata aho yari nyine ihugiye mu gucyura ibikoresho byazo by'abasirikare babo birimo intwaro yarwanishaga nazo zaracyuwe zinyujijwe ku butaka bw'u Rwanda. Rero mu mpera za 2023 urabyibuka nibwo uyu muryango wohereje izi ngabo mu burasirazuba bwa Kongo gufasha urugamba FARDC mu guhangana na M23. Iki cyemezo cyo gucyura izi ngabo n'ibikoresho bya SADC bije bikurikira imirwano n'ubundi yasize M23 inafashe umujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma aho abasirikare babaga. Ibi rero biba intandaro y'uko bagomba gucyurwa bakava mu matware y'abandi. Ni ibyo SADC magingo aya ngaya kuba ibyibuze itangije urugendo ruyivana hano mu mujyi wa Goma ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko n'ubundi ibyo yari irimo nayo ibona ko bisa nkaho ntacyo byayimariye. Gufasha Kinshasa birasa nkaho ntacyo byamaze, kuko niba yaratsinzwe intego yabo ikaba itaragezweho. Ngende guseswa n'ukuntu bari gutaha muri Ritiko baje n'indege bamanukaga mu ndege n'amakontineri bapakura ibikoresho boti hanaguye aho batuje gupiga hariya ni ku nguru piga ku nguru urugendo rw'amasaha menshi rwose bagiye gukora. Ndabona bari bwakirirwe sangahe saa 9 hariya i Pretoria kuko barahava n'indege hano Icato muri Tanzania bamanuka Pfio Malawi na Afurika y'Epfo. Ariko SADC kuba byibuze nicyo navugaga itangiye gucyura ingabo n'ibikoresho, ibikoresho byararangiye deja, niba amakuru ahari araye sinzi niyo duheruka, kuko ntabwo bacyura ingabo ibikoresho bikiriyo birumvikana. SADC ikomeje kugaragaza ko n'ubundi yemeye gutsindwa, yemeye ikimwaro. Kuko yari yaravuze ko ngizacyura ibikoresho ariko mu buryo bw'ibanga. Ntabwo bakwitega ko bazagaruka gukora revenge se? Ntabwo bakwitega ko bazagaruka gukora revenge? Revenge nubwo yaba ariko yabifatwa ukundi. Kuko hari abanyafurika y'Epfo ngo bari kwideployinga Uvira. Yabifatwa ukundi. Hashize iminsi bivugwa. Kuko M23 nayo irabizi. Irabarekuye, ariko hari ubufatanye buri hagati ya Ramaphosa na Tshisekedi. Rero gusiga ari ibintu byaho nyine byakwiye. Rero ntabwo yagaruka nka SADC. Yagaruka nk'ibihugu. Nuko ngo noneho yagaruka ari SANDF. Ari SANDF urugero. Yego, ari SANDF. Hanyuma bigatanga iki? Bigafasha nyine Tshisekedi. Iyo ugize amahirwe ukava mu nzara umuntu nuwango buriya barabizi neza. Uburundi buri mugi. Barasugira ngo buriya SADC nkizi uwo yabije kwisuki SANDF irabizi. Birase nkibi. Irabizi cyane. Nese Uburundi bagenda bakaganiriza abagenzi babo bati twari tubonye ishyano. Ntabwo nkeka ko biri bukunde. Hari abasirikare bavuzwe ba SANDF bari kudeployingwa bari i Bujumbura, ariko ntabwo ntahamya ko ari imisiyo bafite yo kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo nubwo bivugwa. Turabihanga amaso aho kwinjiriraho ntihabura ariko se icyo gukora ni iki? Icyo bahakora ni iki? Yes, yitwa Jean Pierre Bemba yarashinja Kabila na Katumbi ndetse n'abihaye Imana ushaka kwivugana Tshisekedi. Noneho byabaye birebire bya Moise Katumbi. Katumbi uzi ko ari kuvuga igoma. Ari kwikangwa. Mu bari nyuma ya Joseph Kabila uzi ko harimo na John Numbi. Nkuko Kabila yatangiye yikangwa. John Numbi nawe uri mu buhungiro. Yego. Muri Zimbabwe. Uri kumva? Uyu nawe ari kuvugwa. Urumva? Abari inyuma ya Joseph Kabila Kabange birago ko bari kwegera
umujyi wa Goma rwose biri like ko wakumva na bamwe banagezeyo kuko ngo ntago ari ukumuba inyuma gusa gushyigikira gahunda ye n'ibyo no kumusanga ahari bagafatikanya urumva Moise Katumbi ari kwikangwa n'umuyobozi w'ishyaka Ensemble pour la République yahatanye na Tshisekedi nawe wabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka byavuzwe ko nabwo yibwa amajwi urumva hari uwitwa John Numbi hari uwitwa Kikaya bin Karubi uyu nguyu we ari kumwe na Kabila hano i Goma n'ubu bari kumwe Kikaya bin Karubi inshuti magara ya Kabila ari nawe arahari hari uwitwa ngo ni Patient Saiba numwe mu bashyigikiye urugendo rushya ngo rwa Joseph Kabila muri politike ateramo atanga umutahe yego urumva hari uwitwa ngo ni Ekanga uyoherejwe na Kabila i Washington muri 2025 urumva nawe bari kumwe icyo gihe rero uyu nguyu Ekanga nka data Kabila ubwo yabitangiye kera ubwo u Rwanda rwahuzwaga na Kongo ubwo Amerika yatangiraga guhuza u Rwanda na Kongo Kabila yohereje Ikanga hariya i Washington DC muri Werurwe uyu nawe ubu ngubu ngarigo haravugwa uwitwa Chibanda uyu ni umudiplomate amaze imyaka myinshi hafi ya Kabila kuva ku bwa Laurent Désiré Kabila urumva uyu nawe ari kumwe na Joseph Kabila uwitwa Mwilanya yego uyu nawe uyu nguyu ni nawe wateguye discours yose Kabila yagejeje ku banyekongo ejo bundi yego rya jambo yavugiye hariya rwose yanagaza Tshisekedi ku buryo bukomeye avuga ati nge ndaje ndetse buriya ngo na Mnangagwa perezida wa Zimbabwe aramushyigikiye nubwo agaragaza ko ari inshuti na Tshisekedi ni nawe ucumbikiye umuyobozi wa SADC wamuhaye ubuhungiro ni nawe ucumbikiye John Numbi uyu nawe buriya ngo ni umwe mu bumva neza politiki ya Kabila cyangwa se ideology ya Kabila muri aka kanya no kuba ari kumwe na AFC 23 ubwo rero muri abo bari kumwe na Kabila hari abo uwitwa Jean Pierre Bemba yagiye akusanya aravuga ati aba ngaba bafite gahunda yo kwivugana Felix Antoine Tshisekedi urumva uyu Bemba Gombo nubwo ejo bundi yaganiriye ikintu kimwe mu binyamakuru ni Top Congo FM ngira ngo yego bamubwira ko rwose cyangwa se bamwe hari aho yagiye anyomozwa ibyo yagiye atangaza nk'amafaranga ngo yagiye anyerezwa ngo hari amafaranga Kabila yajyaga yohereza u Rwanda ngo nk'inyishyu mu by'ukuri y'umuhati u Rwanda rwashyizemo ubwo rwafashaga Laurent Désiré Kabila kujya ku butegetsi urumva hahiritswe Mobutu Sese Seko ibi nabyo Bemba yari yabivuze ariko baramubaza ati se ngaho utanga gihamya koko niba ayo mafaranga buri kwezi yavugaga miliyoni 300 z'amadolari yabuze proof noneho rero ubwo yavuze byinshi ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Top Congo yego afite ubundi Bemba afite inshingano ebyiri ni minisitiri w'intebe wungirije akiri na minisitiri w'ingabo cyo gihe ari na minisitiri w'intebe wungirije yari minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo none kuri ubu wumve Tshisekedi ko nari umunyenda nini kuri ubu Bemba ni minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho sinzi niba uri kumva icyo kintu yego ibi rero yatangaje hari ibyo amaze iminsi atangaje kuwa kabiri amagambo yagiye avuga ari kuri koroza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu kiganiro yagiranye na Top Congo FM Bemba mu by'ukuri yatangaje ko ngo icyo asobanura ko ari umugambi wo gukuraho ubutegetsi wateguwe n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila ku bufatanye na Moise Katumbi wahoze ari guverineri w'icyahoze ari Katanga ubu ni intara ya Chopo ndetse na bamwe mu bagize inama nkuru y'amatorero muri Congo 5 urimo no kwica perezida Felix Antoine Tshisekedi nk'uko uyu wahoze ari minisitiri w'ingabo n'abahoze mu gisirikare abitangaza ibimenyetso byose bifatika ntibishidikanywaho agira ati nshobora kubahamiriza aya makuru ndashinja bwana Hippolyte Kanambe uzwi cyane ku izina rya Joseph Kabila uyu ngo Kabila nta nubwo ariko yitwa ubundi ngo yitwa ngo ni Hippolyte Kanambe ati avuga nyine uzwi cyane ngo ku izina rya Joseph Kabila avuga Moise Katumbi Soriano ndetse na bamwe na bamwe
mu bayobozi ba Senko ngo kuba baragerageje guhungabanya igihugu ndetse no guhungabanya umutekano wa leta binyuze mu kwica umukuru w'igihugu. Agira ati mwabonye amashusho nkanjye ahubwo yageraga i Goma yabanje gusura ikigo cya gisirikare. Wigeze ubona amafoto ya Kabila i Rumangabo? Ati bukeye bwaho ati nyuma y'uko yari i Goma yabyukiye mu kigo cya gisirikare kureba imyitozo y'abasirikare yanateye inkunga. Ati kubera ko kuri bo nyuma yo kwirukana Perezida Mobutu Sese Seko, Kongo yabaye umuryango wabo w'intambara. Ati uyu munsi ntibumva ko iki gihugu ari icy'abanyekongo kandi ko hari umuntu perezida wa Repubulika wahagurutse akavuga ati bihagarare byose. Yego. Urumva? Akomeza agira ati Kongo ntizaba ubukoroni kandi abayituye ntibazaba imbata z'ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati Hippolyte Kanambe ubwo ni Joseph Kabila ati ni umukozi wasigaye muri Kongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda ruyobowe na Kagame. Ati ubu ni bwo butumwa bwe kandi kuba yaragarutse mu kibuga uyu munsi ni ukubera ko umugabo w'ikirenga we yabimubwiye. Yego rero ngo kubwe Kabila na bagenzi be cyane cyane Moise Katumbi Chapwe na Senko ngo bakoresha abaturage ba Kongo mu binyoma. Yego, ngabo bakoresha ngo n'abahoze ari abaperezida b'inteko n'abanyamahanga ngo n'abanyamahanga bakuru ba PPRD. Yego, n'abahoze ari abayobozi ba za cabinet. Yego, Jean Pierre Bemba yanaboneyeho rero guhamagarira abanyekongo kuba maso no kugira ngo baburizemo umugambi w'umwanzi yamagana na Senko. Ubwo umwanzi yavugaga ni Kabila. Yamagana na Senko bazi iminsi baganiriye kuko ngo abona ngo iyi Senko ishyize imbere ibiganiro biganisha ku gukuraho umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi. Yego, ati Moise Katumbi Chapwe nawe ngahangayikishijwe no kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo nyine bari bahatanye muri 2023 ngo habaye igikorwa rero cyateguwe bafatanyije n'Abarusiya. Yego, kubera ko ngo nk'uwari minisitiri w'ingabo icyo gihe ngo ati nari mfite amakuru arambuye ngo ku buryo bugaragara. Ati igikorwa cyari kigizwe no gucengera muri Seni kugira ngo bakore intonde z'impimbano nyuma zitangazwe n'umuryango munini. Ati nanze kuvuga amazina hamwe na bamwe mu bagize Senko. We rero Bwana Tsanzifura avuga ko ku munsi w'amatora Seni yatewe inshuro 3000 hagamijwe guhindura ibyavuye mu matora. Yongeraho ko amakuru yabonye yashyize mu majwi Moise Katumbi kumva icyo kintu cyangwa se babaho. Uyu ni Jean Pierre Bemba. Yes, hanyuma tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturukayo nayo ni menshi. Tubwire ingabo z'u Burundi zakubitiwe hariya mu bice by'umurenge ku buryo bukomeye. Abantu benshi nabonye bagiye bavuga ko u Burundi bushatse bwarekura bukarekera aho ngaho kuko ibyo bamaze gutakaza ni byinshi. Abasirikare benshi b'u Burundi rero bashiriye ahitwa Umurenge, abandi barakomereka. Ni abasirikare b'u Burundi bagera ku 11 gusa umubare ushobora no kwiyongera. Abasirikare rero harimo n'uwari ufite ipeti rya kapiteni n'undi wo muri FDL wari ufite ipeti rya majoro. Abo bose baguye mu gitero izi ngabo zisanzwe zifatanya n'iza Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23 bagabye muri Rugezi no mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igitero abasirikare b'u Burundi rero n'umwe mu basirikare bakomeye cyane wari uyoboye igitero cy'aba FDLR baguye rero muri iyi mirwano. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu bagabye ibitero mu birindiro bya M23 na twirwaneho biherereye mu duce two muri Rugezi. Amakuru aravuga ko ngo bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane kuko ibirindiro bakubititse ibirindiro byagabyemo ibitero biremereye cyane byari iby'umutwe nyine wa M23 na twirwaneho. Ni ibitero rero bagabye basanga M23 nayo iri maso kuko ibice bya Rugezi n'ahitwa mu Cikacika niho M23 yari yashinze ibirindiro byabo ndetse n'ahitwa kwa Didas. Maze
bakimara kugaba ibitero ngo babikubitiwemo inshuro ndetse benshi bahasiga ubuzima barimo n'abo basirikare bakuru muri FARDC ndetse na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nubwo uruhande rwa leta ya Kongo igisirikare aribo bagabye iki gitero ati ntibabujijwe gukubitwa, ati ntibyabuze ko bakubitwa kuko basubijwe n'inyuma batakarizamo n'abasirikare benshi. Bamwe rero mu baduhaye aya makuru baratubwira ko kugeza ubu ngubu ibi bitero byagize ingaruka ku basirikare benshi b'u Burundi. Amakuru aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bahaguye, kuko ntabwo ari aba 11 gusa batangazwa, kuko ngo hari n'abandi 9 bashobora kuba bakomeretse mu buryo bukomeye cyane, bishobora kuba bamwe banatangiye gupfa kubera ibikomere by'amasasu. Ibi bitero rero byagabwe ku mutwe wa twirwanaho na M23 Arugezi. Muri iki gihe iki gice cyose kiri kugenzurwa nyine n'iyi mitwe yombi. Hashize igihe kinini bagenzura iki gice nubwo gikomeje kurangwamo ibitero. Ni ibitero rero M23 n'ubundi ikomeje guhangana nabyo, kuko izi ngabo z'u Burundi ziri guturuka ahitwa Rurenge, ahitwa Gasiro, ahitwa Kabanju no mu bindi bice byose biri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. Aha rero uba werekeza ahitwa kwa Milimba, ahazwi nko mu ndiri ikomeye cyane y'aba FDLR n'abazalendo. Amakuru rero aranavuga ko kuwa gatatu ibyo bice byose byaberagamo imirwano ikomeye cyane yasize M23 ngo yongeye kugarura ituze muri ibi bice, kuko ngo yasubijeho ibitero byose by'aba FDLR. Ahandi hari ituze rero naho ngo hakaba harakunze kugabwa ibitero ni mu bice byo mu Minembwe, santere ya Minembwe. Gusa abari aha mu Minembwe nubwo hashize iminsi nk'ingahe bahumeka ituze, ariko kuko abagaba ibitero bari hafi aho mu nkengero n'ibitero bike, ubwoba ni bwose, ntabwo batekanye kabisa, ntabwo bizeye umutekano. Ariko buriya bizagenda n'ubundi kwarisho bizagenda yirukanwa no mu nkengero z'ibice bituwemo n'abaturage, kuko M23 bigikomeje ndetse na twirwanaho kandi arabizi ko ntibakomwa mu nkokora cyane rwose. Hanyuma amakuru y'urugamba se ugira ngo nayo ngayo gusa? Ntabwo ari aya gusa, kuko saya se mbona ari ibi bitero byonyine byo muri Sud Kivu. Wenda Sud Kivu ikindi kintu twabwira nuko M23 n'ubundi yashimangiye guverineri mushya. Nabonye rwose ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 bamuritse rwose guverineri witwa Busu Bwangwi Chombo. Ni Busu Bwangwi Chombo Patrick. Yego, uyu niwe guverineri mushya Kivu y'Amajyepfo. Likely kabisa byamaze kwemezwa. Nkuko rero uyu nguyu byatangiye kuvugwa kuwa mbere kabiri. Ni kuwa kabiri. Byatangiye kuwa gatatu. Rero M23 yamaze kubyemeza binyuze muri Colonel Nanga, coordinateur w'ihuriro rya AFC M23. Uyu Busu Bwangwi Chombo Patrick wagizwe guverineri ku ruhande rwa M23 asanzwe azwi cyane muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse no mu mwaka ushize muri 2024 ari mu bari bahataniye gusimbura Theo Ngwabije wahoze ari guverineri w'iyi ntara. Icyo gihe yabaye rero uwa gatanu mu matora yasize uwitwa Jean-Jacques Purusi wahunze uyu mujyi wa Bukavu, kuko M23 kimara gufata uyu mujyi ntabwo yigeze yoroherwa na gato, yahise ahungira i Bukavu. Jean-Jacques Purusi niwe guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta, ari kugenzura iyi ntara mu mujyi wa Uvira. Uyu Patrick yasimbuye kuri izi nshingano kuba guverineri nyine w'intara Kivu y'Amajyepfo witwa Birato Rwihimba Emmanuel, aheruka kugirwa umuyobozi w'ibiro bishinzwe uburezi ndetse no guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari mu mujyi wa Goma. Ibi byose rero n'ubundi M23 iri kugenda ishimangira ko ibice yamaze kubifata, kuko ntabwo yagaragaza abayobozi itarizera umutekano uhamye. Ntabwo byavamo, ntabwo hagaragaza abayobozi utarizera umutekano uhamye. Hanyuma rero ikindi tugiye kuba dukomozaho, Bwana Sanzimfura Jerimura, abantu benshi ni ikibazo bari kwibaza ariko igisubizo bakakibura. Ibiganiro hagati ya guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birakomeje, ndetse yewe abenshi bari kwibaza bati ese bizafasha iki, bizabyara iki ko birambye. Idoha rero baribaza bati ese Kinshasa izemera guhagarika
guhagarika inkunga yose igenewe FDLR ndetse no kuyirandura. Ejo twagarutse ku byatangajwe na Washington, yego, ivuga ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Boshimangira ko zihari kugira ngo ibiganiro ngo ari amasezerano azasinywe ashobora kuzasinywa muri uku kwezi. None se idohaho urumva ko Washington bashinja u Rwanda kugira ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse barusaba kuzihakura, ntirwigeze rugira gute rusubize. Ese idohaho Kinshasa ko yemera guhagarika kwisabwa guhagarika inkunga yose igenewe FDLR no kuyirandura, Kinshasa irabikora? Reka noneho twagaragarijwe uburyo FDLR noneho hari na benshi kandi abenshi noneho bari mu gihugu cy'u Burundi cyane, niho bari kwisuganyiriza. Urumva ejo bundi igisirikare cy'u Rwanda cyari bitangaje, biteye impungenge cyane. Rero muri iki cyumweru biteganyijwe ko intumwa za Kongo n'u Rwanda zizongera guhurira i Washington. Intego ni ugukomeza ibiganiro by'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Inyandiko y'umushinga wa kabiri w'amasezerano yabonywe na RFI ijya kure yo gutangaza amahame yashyizweho umukono muri Mata mwaka ushize i Washington n'abaminisitiri b'abanyamahanga ba Kongo ndetse n'u Rwanda. Muri inyandiko iriho ubu nk'uko twanabigarutseho mu nkuru yacu iheruka, mbere yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, u Rwanda rugomba kubanza kuva mu gihugu cyangwa se rugomba kubanza kuva mu gihugu cya Kongo ngo nta mananiza, ubwo ni ugukuraho ingabo. Ibi rero bivuze kuhavana intwaro n'ibikoresho bigenzurwa ngo n'u Rwanda. Amakuru agera kuri RFI ariko avuga ko iyi ngingo yari yamaze kuvugwa mu byifuzo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mushinga wa mbere w'amasezerano. Ikibazo, u Rwanda ntabwo rwigeze rwemera ko ingabo zarwo ziri muri Kongo. Guverinoma y'u Rwanda ahubwo ivuga ko ingamba z'ubwirinzi zashyizweho kubw'umutekano warwo. Ikintu cya kabiri gisabwa gukuraho etat de siège muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi gahunda yashyizwe mu bikorwa guhera mu mwaka wa 2021 kimwe no mu ntara ya Ituri. Biteganyijwe ko igomba guha umwanya ubuyobozi bwa gisivile kugira ngo inzira y'ibiganiro itere imbere. Iyi nyandiko rero ivuga kandi ko ivuga ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Kinshasa na M23, ikaba ikomeje kuganirwaho i Doha. Yego, rero ikigambiriwe ngo kiranasobanutse kuko amasezerano ngo n'u Rwanda ntirushobora gusinya usibye nyuma yo gusoza aya masezerano hagati ya Kinshasa na M23. U Rwanda ruvuga ko mu gihe Kinshasa itarasinya amasezerano na M23, u Rwanda narwo rutazasinya aya masezerano. Yego, umushinga rero w'amasezerano kandi uteganya gukemura ikibazo cy'inyeshyamba za FDLR. Ibihugu byombi rero ngo bigomba no guhuriza hamwe nta buryarya burimo mu kumenya no gusuzuma no gushaka no guhagarika kubaho kw'inyeshyamba za FDLR. Ubu bufatanye rero buri mu bigize kandi aya masezerano bukurikije ibikubiye mu masezerano y'ibikorwa rero ngo y'ibikorwa byemeranyijweho hari i Rwanda mu Kwakira 2024. urabyibuka. Iyi nyandiko ivuga ko nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izabuza kandi igahagarika inkunga iyo ari yo yose y'ibikoresho cyangwa y'amafaranga, yaba iy'imbere cyangwa iy'amahanga igenewe FDLR. Iyi nyandiko kandi nishyirwaho umukono, imihigo izakoreshwa mu gihugu hose, nubwo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo bizakomeza kwibandwaho, ariko uyu ni wo mushinga gusa uzigwaho. Iki gikorwa rero nyacyo cy'imishyikirano rero ngo kiratangira muri iki cyumweru. Bwana Fagi Kayinamura, gishobora no gutuma rero habaho inama yo ku rwego rw'abaminisitiri imbere y'aya masezerano azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yego. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo rero dore uko byagenze ku bapolisi bari bafunzwe na Wazalendo muri uyu mujyi wa Uvira. Abapolisi ba Kongo n'abasivile bari bafunzwe na Wazalendo Uvira bazira ko bari abatutsi. Nyuma yo kubaza kurekurwa, babanje gukorerwa iyicarubozo ndetse kandi bamburwa n'ibyabo. Bari 17 bose nk'uko amakuru ava muri ibyo bice abivuga. Urabona aha ngaha mu gitondo cyo kuri wa gatatu tariki 11 ejo kwa gatatu nibwo bari abapolisi bahohotewe bikomeye ubwo bari bazamutse imisozi y'indondo ya Bijombo batashye iwabo.
bivugwa ko bari Uvira kandi ko bari bahamaze iminsi ingana n'ukwezi n'ibyumweru bitatu, bahageze rwose n'ubundi baturutse muri biriya bice by'indondo ya Bijombo aho basanzwe bakorera akazi k'igipolisi. Amakuru akomeza avuga ko bari baje ahangaha Uvira gufata umushahara wabo w'ukwezi, gusa bahamara iriya minsi kubera bari babuze inzira bitewe n'umutekano muke. Bigeze mu gitondo cyo kuri gatatu tariki 11, ingabo z'u Burundi ziri hariya Uvira zibabwira ko rwose zibaherekeza, abandi niko guhita bazamukana nazo. Nyuma bageze ku mabariyeri ya Wazalendo ari mu gice kizamuka imisozi ya Cyamajaga, urumva, noneho ngo aha rero ngo niho ngo byaje gukomera. Ingabo z'u Burundi zari zibaherekeje zirushwa imbaraga n'abariya Wazalendo kuko bababwiraga ko abapolisi ari abanzi b'igihugu. Umutangabuhamya wabikomejeho yagize ati abasirikare b'u Burundi bari babaherekeje batinye gukomeza gutongana na Wazalendo, ati nta nyungu babonye zo gutongana nabo, ngo bari kuvugira abanyamurenge. Icyakurikiyeho rero abapolisi ngo barimo kandi n'abasivile bahise bamururwa bajya gufungirwa ahitwa ngo ni Kiribura, ni muri Uvira. Aya makuru akomeza avuga ko mbere y'uko bajyanwa ahangaha Kiribura gufungwa, ngo babanje kubakorera iyicarubozo barabakubita ndetse kandi ngo babanyaga n'amafaranga yose bari bapakiye y'umushahara wabo w'ukwezi bari baje gufatira ahangaha Uvira. Ati babakubise cyane mbere y'uko batabwa mu nzu y'imbohe, muri bo hari n'abakomeretse bikabije kuko hari uwateye icyuma mu mutwe, gusa ariko baje kubarekura mu masaha ya saa 10 z'umugoroba. Ahagana mu masaha ya saa 10 zijya gushyira saa 11 z'umugoroba nibwo barekuwe bose. Nubwo barekuwe ariko guhohotera abanyamurenge ndetse n'abatutsi bose muri rusange mu bice bikigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu bigenda birushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye. Imyaka ibaye myinshi rero abo muri ubu bwoko basaba kugirirwa nabi, bakomeje kugirirwa nabi, ariko nyamara nta kibasha guhinduka muri ibyo bice. Kimwe cyo rero mu bice umutwe wa M23 n'abatwirwanaho bagenzura, ibyo bambuye ingabo za Kongo, ubwo ni ibice bambuye ingabo za Kongo biratekanye. Andi makuru rero, ikindi kandi avuga ko abanyamurenge bari muri ibi bice bahumeka amahoro bakanayigamba. Hagati aho yaba abanyamurenge cyangwa se abo mu yandi moko bamaze kumenya umuhati wa M23 n'abatwirwanaho wo gushakira iki gihugu amahoro, barasa rwose basaba iyi mitwe yombi kuza ikabahoza Uvira n'ibindi bice bikigenzurwa na FARDC n'abambari bayo mu rwego rwo kugira ngo nabo babone umutekano. Yes, tunyarukire hanze, duhere mu Burundi, duhere mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. CNDD-FDD ariko ngo yarikoze, ewana yikubiye imyanya yose mu nteko. Ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryikubiye imyanya yose yo mu nteko nshinga amategeko nyuma yo gutsinda amatora yabaye kuri tariki ya 5 Kamena 2025. Komisiyo y'amatora muri iki gihugu seni ku ya 11 Kamena nibwo yagaragaje ko abakandida bose ba CNDD-FDD begukanye imyanya ari 100 bahataniraga nabo mu yandi mashyaka ndetse n'abigenga mu ntara 5 nshya z'u Burundi. Abakandida rero bahataniraga imyanya ni 16 bo mu ntara ya Buhumuza, 23 bo muri Bujumbura, 17 bo muri Burunga, 23 nanone bo muri Butanyerera, 21 bo mu Gitega, yego 21 bo mu Gitega. Muri rusange rero abatowe ni abakandida ba CNDD-FDD bagera kuri 5 bagera kuri miliyoni 5 barenga hafi 6 bangana rero na 96 n'uvuga ngo abatoye
abatoye ubwo ni 96.51% by'abatoye bose urumva Mhm. 4 n'ibice hafi 49 nibo batoye andi mashyaka hari n'abataratoye ubwo birumvikana. Itegeko rero rigena amatora mu Burundi riteganya ko kugira ngo ishyaka rigire uhagarariye mu nteko rigire uyihagarariye mu nteko nshinga amategeko riba risabwa byibuze amajwi 2%. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryagize amajwi makeya ni irya Yoprono. Yego yatowe rero n'abantu 8,000 aba bangana na 1.38%. Andi mashyaka yatowe hafi ya 0 ni 0.58%. Yego irindi rigira 0.01%. Umukandida rero wigenga we asabwa amajwi 40% kugira ngo byibuze yinjire mu nteko nshinga amategeko. Nta muntu n'umwe wahiriwe n'aya matora kuko bose bagaragaje ko bari hasi n'amajwi 0.0%. Inteko nshinga amategeko y'u Burundi rero izaba igizwe n'abadepite 111, abandi 11 rero barenga ku ijana batowe tariki ya 5 Kamena bazaboneka hashingiwe ku ihame ry'uburinganire ry'abagore n'abagabo ndetse n'amoko. Umuyobozi rero w'ishyaka rya Yoprono Olivier Nkurunziza yatangaje ko aya matora yagenze nabi kuko habayeho byinshi bitubahirije amategeko, harimo n'iterabwoba. Urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye kuri CNDD-FDD ngo rwashyizeho aya matora mu buryo bakozemo n'ubujura nyine. Yego uyu Nkurunziza Olivier yakomeje asaba rero Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi guha agaciro uburemere bw'ibyagenze nabi muri aya matora, hanyuma agafata ingamba zigamije kurengera demokarasi iriho kugeza ubu. Yagize ati rero Perezida General Neva ati turamusaba gufata ingamba zihuse. Yagaragaje ko gusa iyi demokarasi iri mu kaga gakomeye cyane. Ishyaka rero rya Yoprono ryatsinzwe ndetse rihanganye n'irya CNDD-FDD ryasabye ko mu Burundi haba ibiganiro bya politike bigamije gushaka umuti amakimbirane ahari, bigamije gushakira umuti amakimbirane ahari hashingiwe rero ku masezerano y'amahoro yasinywe Arusha mu mwaka w'2000. Yes, mu Burundi rwose nese byari byahuzweho n'ubundi amatora ataraba, bavuga bati nko gufata ikipe ya Real Madrid bavuga bati kuzana gasogi. Ibi ni byari bizwe nk'ikinamico. Urumva mu gihugu cy'u Burundi nawe urumva ko CNDD-FDD ibiri ku isonga cyane rwose. Hanyuma mu gihugu cya Kenya ho abanyakenya bafite mu gahinda gakomeye, barakarijwe n'urupfu rw'umusore witwa ngo ni Albert Ojwang wapfiriye muri kasho. Bari mu myigaragambyo rero gusaba umuyobozi wungirije wa polisi witwa Eliud Laga kwegura. Ojwang yatawe muri yombi tariki 7 Kamena uyu mwaka hashingiwe ku ibwiriza rya Laga wamushinjaga guharabika polisi yifashishije imbuga nkoranyambaga. Noneho rero uyu musore wari impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu yabanje gufungirwa muri kasho iri mu karere ka Homa Bay, nyuma ajyanwa i Nairobi ari naho yapfiriye ku munsi wakurikiyeho. Mbere polisi yavugaga ko Ojwang yiyahuye, ariko ku ya 11 Kamena raporo y'abaganga basuzumye neza umurambo we yagaragaje ko yishwe n'inkoni yakubiswe n'abapolisi. Ku ya 12 abanyakenya babyukiye mu myigaragambyo basabanaga kwegura agakurikiranwa n'ubutabera kuko bahamya ko afite uruhare rukomeye mu rupfu rwa Ojwang. Aba baturage bagiye ku ngoro y'inteko nshinga amategeko aho byateganyijwe ko rwose Minisitiri w'Imari John Mbadi amurikira ingengo y'imari ya 2025-2026 bagaragaza ko rwose mu gihe Laga ataregura ingengo y'imari itamurikwa. Umuyobozi wa polisi ya Kenya Douglas Kanja yatangaje ko hari abantu batawe muri yombi nyuma y'urupfu rwa Ojwang, kandi ko nibigaragara ko Laga nawe yagize uruhare muri iki cyaha nawe ngo azegura akurikiranwe n'ubutabera. Kanja we ati umuntu wese bizavugwa ko yagize uruhare mu rupfu rwa Albert Ojwang azabibazwa.
umuyobozi wungirije wa polisi navugwa azegura kugira ngo iperereza rikorwe. Umuyobozi w'urwego rwa Kenya rushinzwe ubugenzacyaha DCI Mohammed Amin ku ya 11 Kamena yatangaje ko umuyobozi wa sitasiyo ya polisi Ojwang yapfiriyemo ari we wa mbere ukekwaho icyaha. Kaya nguko rero muri Kenya ejo bundi William Ruto yagaragaje ko bidakwiye ati ntabwo bikwiye cyane, ntabwo bikwiye kwihanira kabisa. Yes, Putin ati kiyongeye kwigamba ubushobozi bw'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya. Ese ko karazikoresha mu ntambara cyangwa aragira ngo agira ati gisisi nk'uko asanzwe abigenza? Yego, Vladimir Putin yongeye kwigamba ubushobozi bw'Uburusiya mu bijyanye n'intwaro za kirimbuzi, avuga ko ari iza mbere ku isi mu kuba nyinshi no kugira ikoranabuhanga rigezweho. Uyu muyobozi w'Uburusiya yavuze ko rero nibura hejuru ya 95% by'intwaro kirimbuzi z'Uburusiya zose ngo zamaze kuvugururwa, ubu zikaba zifite ikoranabuhanga rigezweho. Yashimangiye ko kandi uruhurirane rw'intwaro kirimbuzi Uburusiya bufite ngo ni intwaro nyinshi kandi zifite ubushobozi buhambaye ku buryo bituma Uburusiya buza ku mwanya wa mbere ku isi kugira intwaro kirimbuzi zifite ikoranabuhanga rigezweho ryo ku rwego rwo hejuru. Uru ruhurirane rero rw'izi ntwaro zirasirwa ku butaka, zirasirwa mu mazi n'izirasirwa mu kirere, zose zirahari hano mu Burusiya. Ibi rero byari biherutse kugarukwaho n'umwe mu basirikare bakomeye cyane ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa General Anthony Cotton, wavuze ko Uburusiya bufite intwaro kirimbuzi nyinshi kandi zigezweho mu bubiko bwazo kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose kuri iyi si. Ndetse kandi Putin ibingibi arabishimangira, abantu benshi bakagira ngo ni urwenya, ariko iyo azikoresheje nibwo abantu bavuga koko kazifite. Rero Ubuhinde hari inkuru iri kuva itari nziza, indege yari itwaye abarenga 240 yakongotse irashya. Ni indege ya sosiyete ya Air India yari itwaye abantu 242. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko iyi yakoze impanuka nyuma y'iminota mike ihagurutse ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Ahmedabad mu Buhinde. Abashinzwe ubugenzuzi bw'indege zo mu kirere ku kibuga cy'indege basobanuye ko yahagurutse saa 4:09. Hashize rero umwanya muto umupilote asaba ubutabazi, ariko ngo ntacyo yafashijwe kugeza habaye iyi mpanuka. Amashusho rero yashyizwe hanze na televiziyo y'Ubuhinde aragaragaza ko umwotsi wari umwinshi mu kirere w'umukara uzamuka mu mudugudu. Iyi ndege yari iyo mu bwoko bwa Boeing 787 Dreamliner yaguye rero inyuma y'umwanya muto ihagurutse. Uyu muyobozi rero wa Air India yasobanuye ko indege yerekezaga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Gatwick mu Bwongereza. Byamenyekanye ko mu birimo harimo nyine ngo Abahinde mu barimo harimo Abahinde 169, Abongereza 53, Abanyaportugal 7 n'Umunyakanada 1. Abashinzwe rero ubutabazi barimo n'abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bamaze kugera ahabereye impanuka, ndetse batangiye akazi ko kuzimya, basanga ntacyo bari kuramira kuko iyi ndege yari yashwanyaguritse, yabaye umuyonga kabisa. Nibyo. Yes, reka ngushimire cyane, tubashimire cyane, ngushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane Bwana Fagi Kayinamura. Abakunzi bacu tubashimire rwose tubikuye ku mutima kubwo kubana natwe, ariko sinzi hari ifoto isohotse tuze kuyivugaho. Okay, turaza kubabwira. Yes, amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.